Pamirsa, wilangan kumulatif kasus COVID-19 ring Bali ring tanggal 6 Februari sani lintang sampun ngelangkungin ulu likur tali diri. Ketureksain dasan pasien pandem sangkaning virus corona. Sios punika pasien kena taler kauningin ngelangkungin kasus anyar ngantos langkungan 300 ulung dasa diri. Data Satgas Penanganan COVID-19 Bali nyinayang pawohan kasus sanekeni COVID-19 kantos 100 dase pitung diri. Dadosnya ni wilangan kumulatif kasus sampun ngelangkungin ulu likur tali diri. Lianan punike pasien kena kering tanggal 6 Februari mawawah 300 ulung dase 4 diri. Dadosnya ni kewentenan pasien kenak sampun langkungan 4 likur tali diri. Inik pasien sane padem, taler kepange pawohan dados 700 tigang dase siki diri. Luwire 717 diri WNI miwah petang diri WNA. Kewentenan langkungan tigang tali diri kanton merawat ring rumah sakit miwah mekarantina. Ipun kerawat ring 17 rumah sakit miwah mekarantina ring Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima miwah BPK Pering. Bali Pos Nguningayang.